Assalomu alaykum. Ular aka qandaysiz? Bugun 21-may. Arasına çöpte doğru tağız ötken orduya kaldılar. Bu selge ulangan alavay üçler. Şaklar öte köp çıktı. Şaklar ayvay köp. Görünüşçü. Abreskana qanday qilamiz? Letniy abreska qilamizmi, qilmaymizmi? İçindeki öskönde alып turup эле алган жазды алсак ба? Азыр кессем дагы шактар көбөйүп кетеби деп коркуп атам. Шакты өтө көп атыптыр. Мына жаздагы тартканда шактар аз эле. Мына жазда тарткандан эмнеде бир шагы бар эле, азыр 4-төн 5-тен атыптыр мына шагынан.